Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom DO iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvaničan video na našem YouTube kanalu. U ovom videu ćemo vam pokazati novi top proizvod, sublimacioni transfer papir za pamuk bez praha. U današnjem videu pokazat ćemo vam kako da štampate sa novim sublimacionim transfer papirom za pamuk bez praha i koristit ćemo Rikoh štampač. Ukoliko na dizajnu imate svetle tonove, potrebno im je povećati intenzitet boje, a samim tim se povećava i nanos boje. To možete uraditi na sledeći način. Novi papir je namenjen za štampu vektorskih ilustracija tamnih tonova, crna, crvena, tamno-zelena, tamno-plava, čisto žuta i druge tamne boje. Preporučujemo svima koji koriste naše Subsplash boje da koriste ova podešavanja u Photoshopu. Potrebno je koristiti podešavanja za sublimaciju sa Sublisplash ICC profilom boja. Kada se papiri odštampaju, potrebno je sačekati od 3 do 5 minuta kako bi se boja osušila, a nakon toga spremni ste za štampu na pamučnim majicama. Kao što vidite, otisak je ispao veoma dobro na majicama. I kao što možete videti, boja prodire u samu tkaninu. Samim tim, majice su i dosta rastegljivije. Hvala vam što ste pogledali još jedan tutorial na našem kanalu. Nadam se da ste dobili korisne informacije koje će pomoći vašem biznisu. Ako vam se svidao ovaj video, kliknite na ikonicu like i subscribe te označite zvonce kako bi uvek pratili najnovije videe na našem kanalu. Za više informacija posjetite našu web stranicu minkom.co.rs.